cukup semua ya. Udah berubah. Ini nggak apa-apa. Bang, makasih ya tulang. Bang, Sama-sama mana bulan. bang. Ini kan Ulang ya. Cek. Ya, buat jemaat yang belum ada tempat duduk, ini ada kursi 20 di paling kanan. Ada 2 baris kursi. Dia sekarang udah kayak main bikin perang beli. Baru yang nyalakannya sekarang. Kemarin kayak
Horas mabata ganupan Bapak Inang bani acara kebaktian Jumat Agung Sadarion harap uhurta boy mardalani bagas nadiar perlobi maai bani parhundul tatene mungkin rado hita bani hasomalanta dong hasomanta naipai mahita tapi harap uhur nami iisi hita malobi bangku haganupan lang dong pala iplot bangku tene halani han buedo harorohanta bani acara Jumat Agungon. Jadi ase penerima tamu pe pemerhati urah memantau parhundul tatene ase ulang mengganggu perdalanan ni ibadah ta ibagas Jumat Agungon. Napaduahon anggodom mapenuh kita ilantai duaon atape adong hasomantai bagas perdalanan bodia tahun hita ilantai sada do masirsir homa hita nalau mangihuti maritehon ni live streaming layar monitor na adong ijay. Na selanjutnya hapkon hanami bani haganupan acarata dongkoli piga-piga bani dodingta responsoria naman doding solois ase pakai hita haganupanay mambain hatotorsa hahomion ni ibadah ta ay mapiga-piga pengumuman na ipadas kanami tim kebaktian saya andohar ma Tuhan na mamasu-masu hita haganupan sonaima terima kasih.
Bapak Inang na poso salom buat taganupan. Sonay humana siyam jemaat na dong lantasada shalom. Bani sadarion aima kebaktian Jumat Agung. Jana yadong konhita duholi horja bagal na pasing. Jadi hubani na siyam atap adong nalapi angkat sidi. Bani horja bagal na pasing ay holi tetap tempat lang pala langsung keluar halani lang ditutup bani tonggo ope holi ibadahai tetap di tempat tapi lang pala manjalo ruti pakon anggur perpada napas singai teneh. Jadi buat taganupan perhundul ta ase jenges atur kita anggodong penaboy kira-kira samping ta ase berita tempat sebelah pinggir ase adong holintar lambat nalau siol hundul ilantai dua on ase lang pala terganggu hita margeser isuruh hita hutongah teneh. Bani ibadah taholi ase ipardiate hita panduan bani slide adong holi ijai mendoding pitah kantoria adong mendoding holi solois janah ganupan janah adong holi margatih dalahi pakon daboru pakon haganup petunjuk-petunjuk na isajihon bani tata ibadah ta ase ihut kon kita maholi aitene. Diar Bapak Inang ase pasisir hitama hadirionta siol pukahon tama ibadah ta bani sadarion ibadah Jumat Agung Jumat 3 April 2026. Topik aima tongon Yesus aima anak ni naibata. Tema Gereja Nasari Martak Kupas Jana Siboan Pasu-Pasu. Subtema gabe gareja nama toras membobai kuria gabe akulani Kristus namanggolu. Hita haganu pasoman nadop tinobus ni Kristus martupudo hita bani panorangon laho mardingat sonaha boritni pakokopon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sirsir do ia mendagai nama sahid laho marmuduhon goluhta AGP nasangap do ia humbani nahinan tapi ipalumay do dirini itadikon hasangapon ni laho manogu hajol maon hubani naibata janah ibere do dirini das hubani namate tarsilang inma nabinahen ni Yesus pataridahkon holong ni ate ini hubat tajol mapardosa on ase jupahita haluahon. Halaniai diarma paunduk hita uhurta lahu mardingat haganup pakop-kop niin ibere panorang bata saat teduh.
Amin. Riap hita jongjong, mendoding hita humbani haleluya nomor 322, bait sada das kubani tolu, bait sada pitah kantoria. Ibagas goran ni nai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sitop palangit pakon tanohon. Amin. Ise dopor saya banin na pinabogehon ban nami, anjahatangan ni Jehovah bani ise doai talar, hape kalani palanggaron tado iya hona pattom, binahin niha jahaton tado iya ugahan, tapi hubani do pisang-pisang paritean ni dami hubata. Haganup do hita kaho songon biri-biri,
ganup do hitam marsito hudalan ni. Tapi hajahaton ni haganup jolma do ihonahon Jehovah bani. Terpuji ma Tuhan nadop manasap haganup dosata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata parkuasa janah paridop niuhur baggal. Rodo hanami marsombah hulobemu bani nasihol hanami mardingat pakop-kopon ni anakmu Yesus Kristus na tersilang laho manobus hanami pardosa. Kawakon hama hanami kuriamu ibagas idop niuhur dalan ni halwahon nami. Marhite Yesus Kristus nasir sir manaron janayon doskon hubani tangan ni pardosa apa manaron hamatean ihayu parsilang. Pahap kon hamaban nami holongmu nabagalin. Ase boy guluh nami gabe puji-pujian bamu. Ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terpuji ma Tuhan ta Yesus Kristus, bani bagal ni bagal ni holong ni uhur ni bata, bani pakokopon ni, itaron ham madorun, manombah au bamu. Mandoding hita humbani haleluya nomor 61, bait sada 25 pakon onom. Janah sangga bait ponomhon jongjong kuria. Ibu
martonggo mahita masepot kon dosatta. Ham Yesus na tarsilang anak ni na ibata bapa na kumbani tondoy na pasing hata nadop gabe daging jana tubuh ibagas hadoyukon laho paluakon haganup jolma pardosa. Terima kasih pakon puji-pujian ma isembakon hanami hubamu. Halani nadop ilayakon ham hasasapan ni dosa nami marhitei permateimu. Ham Yesus datar silang na ibatan pasing Tuhan jana si parkuasa dalan pakon hasitongan apa hagoluhan hataridahan ni holong nagokan dear. Iningat hanami do sonari haganup na tinaron pakon paramataimu laho makop-kop hanami. Mangelek mahanami hubamu aselambin pahap kon ham mahuban nami hinahargani panabusionmu ban nami. Ham Yesus na tersilang si boto haganup hauhuron si mada hapentaron apa sagala parbinotohan hagogok ni hanay bataon nagokandear patotap jana patugu hamma pangarapan nami hubamu ase manggulu barang mati pehanami hamma totap raja nami. Ham Yesus biri-biri ni na bata na mamorsan dosa ni duniaon. Tolong mahamban nami. Ham Yesus na sirsir mamorsan dosa pakon palanggaran nami. Tolong mahamban nami. Ham Yesus si palua jana si tobus duniaon. Tangar kita mahatari na bata pasal hasasapan ni dosatta. Domay parjabolon hoa umarhite dosamu. Domay lojay hoa umarhite hajahatonmu. Au sandiri pasal sekon palanggaronmu halani ahu. Anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonku. Ibagas holong ni bata domay sasa paganup dosatta halani ay. Pataridakon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabong. Amen. Doma ijalo hita hasasapan ni dosata gabe malua hita. Hupuji idop uhurmu tarlobih holong ateimu.
mandoding hita humbani haleluya nomor 210 bait sada 2 pakonopat bait sada idoding kon solois. Tangar hitama hatani naibata. Matius 27 ayat sada daskubani 10. Yesus ilobeni silatus. Siang kosi ari manriah mahaganup situa ni malim pakon pangituai ni bangsa ai pasal Yesus laho pamateihonsi. Isakut ma ia anjaha iboan laho mangondos konsi bani silatus panggomgomi ai. Dup ididah si Judas namatahihonsi ai nahonahuhum dohape ia manosal ma ia
Ipaulak masih 30 pirak ondi bani situa ni malim. Apa pangituai. Nini ma do mamardosa ahu. Daroni halak na sumarsalah do hutahihon. Tapi nini sedea ma seng urusan nami ay. Homa napabotoh ay. Jadi isapakon mapirak ay hubagas rumah panumbahan ay. Dup ay laho maya mandoloskon diri ini. Tapi ibuat situa ni malim maduit ay nini ma seng bulih pamasukon in hubagas parartaan ni rumah panumbahan ay bolin idaroh doin. Dop manriah sidea, ibolihon sidea maay banitano ni si Paulihudon, bahen tanoman ni halak dagang. Halani aydo, ase igoran iyanan ay tanoh daroh rosi sadarion. Gabi jupah mahata ni Nabi Jeremias na makatahon, ibuat sidea maduit pirak na 30 ay maboli na dop tinutuhon itongah-tongah ni anak ni Israel. Anjah ibere sidea maay mamboli tanoh na si Paulihudon songon na hinatahon ni Tuhanin baku. Amen. Lima ayat 20 sada das Hubani 22. Jadi ipaksa sidiama sada halak nama mota sujai rohun jumani laho mamorsan silang ai. Aima si Simon nahun Kirene, bapa ni si Alexander apa si Rupus. Ibuan sidiama ia hu Golgota. Amin. Yohanes 10 siah ayat 10 siah das Hubani 24. Ibahen silatusma sada surat anjaha ilokotma ai bani hayu parsilang ai sonondo hatani Yesus halak Nazaret
rajani Yahudi. Buedo halak Yahudi na membasa surat ai do hordo hun huta ai iparsilangkon Yesus. Anjahatar surat do ai bani hata Heber, hata Rom, apa hata Gorik. Dop ai ihatahon pangituai ai halak Yahudi ma hubani silatus. Ulang surat konham raja ni Yahudi. Tapi nahinatahoni aima ahudo raja ni Yahudi. Balos ni silatus nadop husurat main. Asedop iparsilangkon tentara ai ia ibuat si dea mahioni ibagi opat maai ganup si dea sabagian ambah ni ai baju ganjang ni ai ia baju ganjang ai seng marpanjaruman natinonun do ai terus nini si dea mah sama si dea ulang rigat hita on manjoput ma si nurat mahita pasal on atap bani iseon jadi jupah ma natar surat in nama katahon ibagi si deado hiohu anjahaman joput nasi nurat do sidea pasal bajuku ase sonaima pambaheni tentara ai. Amin. Yohanes 10 siah ayat 25 das hubani 27. Iondoskon Yesus inang ni hubani si Yohanes. Jong do ilambung parsilang ni Yesus ay inang ni. Sanina ni inang ni si Maria parinangon ni si Kleopas apa si Maria Magdalena. Anggo Yesus dop ididah ijai do inang ni apa susian haholongan ni uhur ni ai ilambung ni iha tahon ma bani inang ni ai andin ma inang anakmu dop ai iha tahon ma bani susian ni ai andin ma inangmu olat ni ai nari ijalo susian ai ma ia hurumah ni. Amin. Sion
Tolu. Tapi sada humbani parjahat nagatung ai manreheisi. Ailang Kristus doho, paluang madirimu apa hanami. Jadi marbalos mahasomani ai, nini ma makatasi. Seng ia biariho nai bata, age perapho na uhum hita, uhum na pitor don mangunai bata. Tapi ijalo hita do upah ni pambahenanta. Tapi anggo iya, seng dong ihorjahon na sopatut. Lanjar nini ma, ham Jesus, ingat hama ahu, anggo dumadas hamba ni harajaunmu. Nini Jesus mahubani, sitong do hatakon bam, sadarion rapakon ahu maho iparadeso. Amen. Markus 15 ayat 33 dan subani 30. Parmateni Yesus. Mulai pukul 12 das pukul 3 sogop managolap hun sab tanohin. Anjaha pukul 3 gogoh ma Yesus mandilohon. Eloi, Eloi, lama sabahtani. Artini ale nai bataku, mase ma ita di konham au. Memboge ai, nini halak na jongjong ai ma, boge ma, idilo dosi Elias. Jadi, laho ma sada halak membuat limut. Isornopkon ma ai bani namigar, anjaha ilekot ma ai bani tolok laho memberesi minum. Nini sidea ma, tori hitama atapra dosi Elias patuat konsi. Marsora nagogoh ma Jesus jadi rotap mahosahni. Marigat matire na irumah penombahan ai bolah 2 hundatas hutoru. Dop ididah kepalat ni tentara na jongjong ijai sonai ma parmateni ninima. Tongon do anak nene bata halakon. Amin. Mandoring hita humbani haleluya nomor 220 sada bait sada 2 pakon opat sangga bait opat jongjong ma kuria. See
refleksi maronjolan bani pitu parhataan kun hayu silang. Hamba pa marpangulaki mauhurmu ay singi butos si dia na binahen ni ay. Hamnay bata perkuasa, kolong mauhurmu ganami, alanihan nami pegi hundo balintong boay, marhitay dosa na sangaja, apa na soy sangaja nami. Idog mauhurmu, jalo amahan nami, ibagas na kolong, apa damay mo. Ibagas koran ni Jesus Kristus si palua, na manarong halanihan nami. Amen. Sitongdo hatak konbam. Sadarion rapakon au maho i paradiso. Ang Tuhan Yesus Kristus na dog manggagahon malas ni luhur na totat inaguriatas kubani sagala na rabagahon uhurni. Pagkawihama nami mahintay komi na pasin ase margogo lao paubahon uhur nami. Lao manjaro ilog ni uhur namo iduniyaon apa inaguriatas. Andin ma inang anakmu, andin ma inangmu. Ang Jesus si Palua, natatong magpaholongi pakwan mga salihon pinang pangitubuh mo, agere bali panoran kurat kumang si taronon mo. Ajari hama nami mangusihiham, lau marasaksi marhintay na magparyetehon na porluga ni asoman, jana mahurupi na masitaronon. Tangiyon hama tonggo nami, halani hilog ni uhurmu. Amen. Eli, Eli, lama sabatani. Horahan au. Hama si Palua, na manalang horan ni pamamangan, apa horsang nitolonan, halani dosa nami. Usilang hama bahagoluhan, asihan nami na horahan bani hapitoron, boli gokul holong apa idog ni uhurmu. Janahan nami pe, boy gabi pasu-pasu, bani hasoman nami. Amen. Doma salosei. Ang Tuhan Yesus Kristus, nadog manulog kon korjan na niyundos kon nilay bata bapa. Parmaloy hama nami marhitay itong limu na pasig. Ase kokut mandalan kon paniloon mo. Ajari hama nami manggolu, apa marholong na tota. Ase hanami pehoy gabi agbilan na madear bani niyaon. Gabi saksi mo. Amen. Hamba pa, kubagas tanganmu ma hondos kontonduyho. Hamba ka nagabe haundosan ni tondoy ni anakmu Jesus Kristus. Ajari hama humahan nami mangirup kongkusihan na binahemi. Ase banigan panorang ni golu nami. Baka nami mangundos kon golu nami guban tanganmu na gokholong kapon hasitongan. Ibagas koran ni Jesus na dog magarangkon golu ni nami. Amen.
Kuria, tangar hita persembahan pujian.
Pasir sirhita uhurta, laho menangar hatani Tuhan, ama ambilan bata bani sedarion, badas ni bawa pendeta Jan Krisinaga. Marhite mondoding hita, humbani haleluya nomor 210 sada, bait sada pakon tolu. Damai ni nebata na mengatasi gano pauhuron inma manramot kon uhur pakon pikiran na siap ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Hita haganupan ambilan na ipaundos bata bani Jumat Agung pardingatan parmate ini Tuhan Yesus. Ibuat humbani Matius bindu 27 ayat 45 das kubani 50 sononi hatahon. Parmate ini Yesus. Tapi humbani tongah ni ari rosi pukul tolu golap do sabtanoin anjaha hira pukul tolu marsora nagogoh ma Jesus ninima Eli Eli lama sabaktani artini ale nai bataku masih maita di konham ahu mamboge ai nini de bahalak na jongjong ijai aima namandilo si Elias do ia ai. Jadi mitor marlitun masahala kumbani si dea mangalup limut. Isornop kon maai bani namigar. Anjaha ilokot kon bani tolong laho painum kosi. Tapi nalegan makatahon. Paturut lobe. Asenaidah. Atap narohdo si Elias. Paluah konsi. Iulaki Jesus mause marsora na gogoh. Dop ai yondos kon ma tundu ini. Anjaha tonggor ma marigat matire na iruma panumbahan ai hundatas hutoru. Bolah dua. Anjaha tanohon dugur batu gingging maka bolah. Tanoman makabuha anjaha puho mabuai halak nama pasing nahdo mate. Luar masih dia hun tanoman dop na puho ai ia anjaha laho huhutan nama pasing ai pataridah kondirini bani buai halak. Ase dop idah kopala ni tentara ai. Apa si dia si jaga Jesus lalu apa haganup nama saai mabiar tumang masih dia ninima tongondo anak ni nebata iya adong do ijai buai naburu na jongjong manatap-natap humbani nadoh
ai manadop mangirikon Jesus hun Galilea, laho marugas bani, sidea ai ma si Maria Magdalena, si Maria inang ni si Jakobus, apa si Joseph, apa inang ni anak ni si Zebedeus, si Barjai Madasni. Shalom Bataganupan. Bapak inang izin halani ondo pe au parlobe roh marambilan. IGKPS Cililita non napatandahon ma ise diri. Margoran Pendeta Jan Kris Haryanto Sinaga. Asik ini. Iya, kita udah terhipnotis tadi dengan semua ibadah yang luar biasa. Jadi Perheses di distrik 7, Domadasi Jakarta sejak Agustus, Daskubani Sonari, dan puji Tuhan sampai di sini sehat-sehat. Jana malah suhur boi marparsauran Pakonasiam, dan saya pikir kehadiran saya di sini bukanlah kebetulan, tapi adong do rencana Tuhan ijon untuk hidup saya khusus. Masih wataun sunai, halani sonon. Dasawi Jakarta, ijon pehu wap kon pajupah pakon halak songuna isiatar pangahaku igerejon. Ya, tapi pasal ibadah nih, songuna menonton YouTube misa requiem au na adong i Roma Itali. Bani duding na siapa? Aduh luar biasa. Luar biasa. Jadi boy masobuton on salah sada gereja yang luar biasa dalam bernyanyi memuji Tuhan. Amin ya. Memang duding nasia mainokan memang benar-benar penyembahan lah. Jadi anggohan ami dan ihuta persembahan kurni ini sona latihan duai. Jadi benar-benar mah persembahan. Ya, lanjutkan usia Bapak Inang, hanami duma i Jakarta, Pakoninang, tapi anggo anak-anak tadi ngope i Sumatera, sada i Medan, halani kuliah hope di USU, dan yang kedua di Siantar kelas 3 akan segera ke Jakarta, dan yang nomor 3 di Saribodolok SD kelas 6 dan akan juga datang ke Jakarta. Jadi anggo nini anak banami bani video call, memang kalian bapak dan mama yang tega nini. Nah, tapi lampala mahua. Halani halani adong do kesaksian nami homa, ternyata tidak harus bersama, maka anak itu mandiri, masih sobut sonai. Kami tidak menduga ada perkembangan pendidikan di Sedea Pakonhaganu selama kami tinggalkan. Jadi songon si kakak nah di USU itu kami tinggal, justru ketika kami tinggal IP-nya 4. Begitu. Lalu yang di Siantar gitu kami tinggal, tapi dapat informasi dari Pak, saya masuk siswa eligible. Kau kemana mau kau ambil? Ke UI. Apa? Hukum katanya. Botoh dirimu Bapak niku kan. Lang huzai do. Nenek ibu mau huzai. Zong merah. Iya. Nah, lalu napatoluhonai yang biasa dia juara 2. Kami tinggalkan juara 1. Ternyata saya memberi kesaksian juga, pemeliharaan orang tua itu terbatas, tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya, dipeliharalah juga anak-anak kita ya. Iya, dipeliharalah juga Bapak dan Inang ya. Nasiam yang sudah lansia ya. Ya, 60 tahun maunya sampai 70, sampai 80. Ukurannya adalah begini. Kalau nggak bisa lagi angkat gayung ke sini, bolehlah berdoa. Ya, silangmu anggodas magiraau. Kan udah bisa lah. Tapi anggo boy pe
Boy P Marsuri age 105 tahun. Ya. Iya, masuk mahita bani ambilanon Bapak Inang. Totu perlu do parlowi boto hota pasal kronologi peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus saya. Jadi tepat pukul 3 pagi, ya 3 pagi, tahuak dayok. Ibuan ma Yesus on hu sada istana imam besar namanya, ya. Jana salpu ahi Bapak Inang pengadilan di hadapan Kayafas, dok kosiai Sanhedrin, jana idabuh ma uhuman. Jadi proses ni ai memakan waktu hingga pukul 6 pagi. Dok kosiai Bapak Inang dialokasikan juga 2 jam pengadilan di hadapan Pilatus dan Herodes. Ya. Dok kosi putuskon, apa katanya? Salibkan dia, arak-arakan ma. Lalu Yesus pikul salib. Dasma bani ianan ai. Tepat pukul 9, maka Yesus disalib. Ipagijang mahia. Tertulis dalam Markus 15 ayat 25. Bapak Inang hita haganupan. Yesus tongon-tongon marsitaronon. Mamukah kumbani doa di Getsemane. Itu kan bukit pemerasan buah zaitun untuk diambil minyaknya. Lalu penafsir berkata, seperti itu ya Yesus di sana seakan dikuras keringatnya, menderita. Bapak Inang, marsitaronon Tuhan Yesus ai. Jana isaksihon ambila taon roh mahagolapan. Roh mahagolapan domanokan ibasahon dasku bani pukul 3. Pukul 3 sore. Golapon golap namahol artihonon. Tidak seperti tadi kita seperti 1 menit cep gelap kita langsung paham. Oh mungkin genset bermasalah atau yang lain. Mungkin ada. Golap on aima golap yang begitu sulit untuk diartikan. Tapi bisa dapat dirasa bani situasi ini na mencekam. Halani memang matahari, mata niari, lang tarida. Bahat halak maka tahun sonor, mungkin ada gerhana, mungkin ada begini. Banyak orang berkata, tapi Bapak Inang nasitong nama ningon ihapor saya hita bahwa dalam penderitaan Tuhan Yesus itu, dalam menjelang kematiannya, Tuhan, campur tangan Tuhan, tetap hadir. Hasipe ia tahun ini Eli lama sabahtani. Ya, kenapa engkau tinggalkan aku? Pardagingon. Tapi Yesus itu kan luar biasa dalam ketaatan. Ketika dia berpikir ini kulanjutkan atau tidak. Tapi dia tetap dalam ketaatan menyerahkan kepada otoritas Tuhan. Bapak Inang, sobuton masih taronon pakon hamatian ni Tuhan Yesus ai. Peristiwa yang turut mengguncang ciptaan. Bayangkan siapa? Alam turut diguncang. Nah berarti bahwa alam semesta ikut berduka. Jadi langit tidak tinggal diam. Bumi juga tidak bersikap biasa pada peristiwa itu.
Dan ini yang terjadi sampai sekarang dalam minggu peringatan permati Tuhan Yesus. Umatnya tidak tinggal diam, datang beribadah. Sikapnya menunjukkan syukur, terima kasih. Hamatianmu nalaho paluahkon ahu. Topat bani pukul 3 sore marsora nagogoh ma Yesus, Eli Eli lama sabatani. Apakah itu sebuah ketakutan alami untuk satu kematian? Yesus do iya. Bapa inang hita haganupan. Benar dalam dogma dikatakan bahwa Yesus 100% manusia, 100% Allah. Betul. Lalu ada orang mengatakan itu kemanusiaannya. Mengatakan mase ita dikokam ahu. Margogoh do tondui galekdo daging. Artinya ada juga sisi hidup dari Yesus itu bahwa dia lemah di saat itu. Tapi nasihol isobuton hubata supaya kita tidak larut dalam hipnotis kesedihan. Bani Jumat Agungon, ahamaai, Bapak Inang, doma parlobe Yesus marsita ronon. Marsita ronon ham, doma parlobe iya. Doma parlobe Yesus mangahapkon naborat. Ase sangga jupa sita ronon bani goluta. Mari kita percaya bahwa Yesus bukan sebagai penonton. Walaupun ketika dia menderita, dunia di sekitarnya dalam arti manusia sebagai penonton. Boy ipahami ham? Bisa kita pahami? Iya. Ini sebenarnya sangat menghibur kita. Pasonang konuhur tadoon. Iya. Lalu kita berkata tidak sia-sia saya datang beribadah, menikmati ibadah yang luar biasa dan iya, ketika aku menderita. Mungkin ini menjadi hal yang ditunggu bagi musuhmu. Ketika ham menderita, mungkin ini yang ditunggu oleh yang lain yang berhati jahat. Tapi ketika kita menderita, Yesus itu beda dengan yang lainnya. Walaupun dalam penderitaannya, orang hanya melihat. Itu pun dari jauh. Bapak inang hita haganupan. Sangga Yesus maka tahun Eli Eli, justru halak Yahudi gagal paham mana ngarai. Sukun do urni sidi masih ai isobut. Gagal paham ya. Si holipat tugah kubata bahwa bagian daripada tentara itu dan orang banyak itu adong do ijai golongan Yahudi Helenistik. Napan orang ai Bapak Inang punya prinsip bahwa Elias juga akan datang. Oh, berarti iya dos songok kanami. Napai mahon Elias. Yahudi yang lain juga menanti Mesias. Sunah itu kan? Ya. Aido na idilo ni ai. Nih. Murid juga pernah bercerita. Sanggah ini Tuhan Yesus bani murid nih sonon. Nini halaki seduau nini kan. Marbalos ma si Petrus. Adong nama katahon ijan ham Johannes Pandidi. Adong nama katahon ijan
ham Elias. Adong ijan maka tahun Jeremias. Nah, artinya murid doma mendengar informasi bahwa manusia di sekitar itu mengatakan Yesus adalah 3 tokoh tadi. Tapi Bapak Inang, justru sedia maka nama dulu si Elias doai. Saya kaji, ini hanya sebatas ejekan. Nama ngejek dosi dia ai. Jangan berangkat kunjai Roma, buai halak marsi bahen ni. Langsung kok kita kan, sada do. Bajuta birong ni beda-beda. Kan sunai do. Jabulat tapi birong ni beda-beda. Bohit tapi adong na mulus, adong na alo. Iya. Kan? Nah. Tapi sadado na ida Tuhan na ihorjau kita sadarion. Mamuji sih, amen. Lang marsi bahen-bahen nih. Tetapi berkarya, berbuat sesuai dengan talentanya. Abang Juvenli, sehat-sehat ya. Dan bikin di sini kadermu, aku mau. Ya, semua Bapak Inang di sini satu dalam memuliakan Tuhan. Langa dong namar si ben-ben nih. Amin. Tapi adong doholi nomor si ben-ben nih. Betul na siyang pasalaha. Pasal galangan. Ay magi, adong naman ben 100, adong naman ben 50, adong naman ben 20, tapi lang adong mambayan 2,000. Pinomat sa darion huparek sa holi, ikantong persembahan. Lang jaman ni biyay. Ang guhay tongon, boy, marsibahen, baheni. Bapa Inang hitahaganupan. Ibuat malimut. Ini memang ini karena penafsiran limut ya. Tapi ada orang berkata gabus. Tetapi satu benda, apakah tumbuhan ataukah kain yang bisa menyerap, ya, yang bisa dicelup ke air tapi ya, nah, isornopkon mabani namigar. Lalu diberikan. Nah masih dia panai konai. Ipainum kon mabani Yesus. Luar biasa. Ini penghinaan loh. Penghinaan. Penghinaan doon. Tongon na iinumay ay mainuman ni para prajurit Romawi. Anggur na migar ay itu biasa dikonsumsi prajurit Romawi. Tapi cara ni si dia lang sitong. Tidak saatnya lagi memberi Yesus di situ minum. Hasipei hatahon, horahan ma'au. Kalau nggak bisa mereka dengan cara hormat, lebih bagus tidak. Anggolang boy beham marpambahenan dengan cara hormat lebih bagus? Tidak. Setuju? Iya, diingat gehinan ge. Iya. Adong do halak sunaida. Helang pala do orang tua rado sunai. Mak uang sekolah ningon kan. Menginduho. Parlahomo, gitu, ya kan? Baru diancam. Aku lagi jaga selaimu, begitu. Dia kan marah. Artinya pemberian yang bersyarat. Memberi bagus, caranya tidak benar. Aiman na sobut ijon marsi bahen ni. Jana adong dohoma nama mujisi. Tentara
tadi nanti akan kita. Jadi memuji si pedong, menguji pe adong. Nah itu homaguluh tada inang, da age izaham adong do na menguziham. Halo. Dan biasanya orang yang